Понял? Я вернулся, понял, мне этот тротуар, мне похуй, я по дороге хожу. Стоять, нахуй, это Вирджиния, здесь не канает, блядь. Понял? Я в центре хуярю, вот это два сплошная, есть два сплошная, а мне похуй. Давай, хуя твой, все ебал, бля. What the fuck you looking at, bitches? What the fuck you looking at? Иду, мне. Барың, ассалаумалейкум достар. Бүгінгі видеода Путчакош қайтадан неге келдім дегенде просто зарив кеттім. Еще аккаунтты сливайт етіп жібергенін көрдім. Сливайт етіп жіберді дегенде кіріп Фамадағы автопарктарды еме қылып жібергендіктен просто қырғыз балдарды жоғалтып албайын дедім. Фамамда 29 қырғыз бала бар. Құдайға шүкір. Короче, бұл жерде маған машина подарка қылды. Подфрапс менен қандай десем Фамабызда 12 слотыбыз бар. 12 слотқа машина жеткірелі деп атабыз да. Бұл жерде души деп рукавы жіберіп қоябыз. Кейін ушундай жақшылығына не үшін зам беріп қойдым да. Бұл жақта машиналардың суетін бояп эме алатам. Бұл достор Путчакош уже новыйдан бірінші сериясы бұл. Бұл эмеде өзінің условиялары бар. Өте қиын емес, өте оңой емес, орточо. Бірақ мақсат қылса болып тұрғандай идеялар. Мен азыр осы жерге чарып кетем. Путчакоштың селдерін. Бұл жерде мен Крузак алатам. Toyota Дусутка дейді. Кейгілер Крузак дейді. Ақшаны қайдан алды дегендері болушы мүмкін. Бірден айтып қойын. Қандай десем, бұл мен түні менен кечке мал ойнағам. 21 январ 12:00-да ойнағам. 7 саат ойнап, ақша топтап эме қылдым. Ошол ақчаға машина алдым, Фаманы толтырдым. Құдайға шүгір. Уже Фамабызда секин көтөрүлүп атат, эме болуп атат. Самый главный ботский Фама емес біз. Азыр мындай айтканда нормаль элитный Фама десек болот. Бұл жерде мен подарка кеткен Мерседеске спорт нитросын қойып қойын деп атам. Ақчасы арзан. Анткени жакшы жүрөт. Bir жағынан удобный болот. Стоктон караганда чем лучше сток дейт қой, ошондой эле антирадар деле керек эми көп штрафка түшөт. Бул жакта бунун ар бир деталы 169.000 сом экен. Рублей дей берейин. Спорт бир эмеси детал. Буга койбой эле турайын, азырча акча жок. Еще Путчакоштун селдерин көрдүңөр. Көрө элек болсоңор аркага кайтып кайтадан стопко коюп окуп алсаңар болот. 3 ай каникулга чейин 3 бизнес алыш керек. Бул сел. Ала албай калсам орундалбай калат. Бул жакта мен комфорт коюп атам, анткени спорт койсом акчам бүтүп калмак. Бул серияда полный акчам кетти. Ошол жердеги көрүнүп турган баланстын баары кетти. Акырында 600к калды. Анын деле 500ксы кетип калды, короче. Кетип калды дегенде нары бери задание орундап улучшение дегендерге кетти. Бул жерде мен BMW-га эме коюп атам. Буга деле комфорт коюп жиберүүгө болот негизи. Комфорт коёюнбу? Коём, короче. Тобокел кылып комфорт коюп, не болсо секин сал каттыраак жүрүү. Менде мындай BMW-лардан 3 штук бар. Жок дегенде 2 штука коюп койсом нормально болот. Азыр Фама менен көп эме алып коетам. Улучшение, автопарк. Аракет кылып атам Фаманы болушунча көтөрүп, эсилерди чакырамын. Кыргызовтар фамилия. Если фамилияңар Кыргызов болсо, 3-чү ранг бесплатный берем. Негизи рангтар бесплатный эле. Кыргызов болгон баары деле жакшы да. Бул жака спорт деле коюп атам, анткени арзан эле экен. Негизи машина көп, негизи менде. Кийинки серияларда колдон келишинче буларды жок кылып, сатып, ордуна башка мындай мыктыраак машина алганга тырышамын. Биттасын сатып, биттасын ордуна алып, ошентип гараж алып, секин көтөрүлүш койду бар. Путчакоштун условияларын көрдүңөр. Бүгүнкү видео кыска нуска болуп калды. Только эмеле болуп калды. Фамага автопарк алгандарыбыз эле
А так кийинки Put Чакош экинчи части мындан да кызыктуу кылып чыгарышка аракет кыламын. Ушун менен биздин видеобуздун аягына жетип калдык. И не дейм, кандай десем, баарыңыздарды 90 серверге чакырамын. Ушул жакта Фамам бар. Фамага кириңиздер. По кайфу играю дейт го.